tuongee basi, si kawaida. Akazi n'akazi bro. Acha. Ugize umuvumbuzi kuva kera wigira ngo urazi kuvumbura wigira ngo umuvumbuzi mishasha hajya nyene kwe je ndibaza kuri ubu vema sukuyemera sukugira iki ubu ndazwe ntumvumbura Vitu gani? Ngwani yeme afutwe. Ngoja sasa tueme ndakuzia. Acha saa meza ni meza. Ngwani yeme afuni. Bambye ngo sino muvumbura. None ndamuvumbuye acharira. Mfise amahoje yanyemereye 50,000 na muvumbura. Nipe franga zangu sasa. Ni hapo lo demu mtati. Unachukia nini kawaida? Chenye kinanichukiza ndio unakiona makamera vurugu na nijazia watu kama hivi. Mimi tunaongea. Sasa ulisema nikikuvumbuta nipa 50,000. Sasa kumbe nivumbua unajua ni kwa sababu gani niko hapa. Reka nirire. Ugiki. Ngurira basi muri ya 50,000. Turabesha babyita gutu. Mikate y'ingano. Ingano? Ibisyati. Ko nyene? Ibisyati. Gira ugutura. Ico mokere nta kibazo. Je ndigurira. Wewe banzu masenkani miliyanja. Ega ngomba ngure kutwara. STV, every story matters. Kunzi ba STV muraba mumeze bien. Kanongere ndabashimire cyane mwebwe mwese mudukurikirana ariko kandi mbandanye nshimire mwebwe mwese mudushigikira abanshigikira jewe abashigikira STV team STV yose cyangwa staff STV yose ndabashimiye cyane bimwe vy'umwihariko reka kandi dukengurukira Imana reka je mfata akanya ku nshuro ya mbere nce bugufi musi y'Imana mu kuyishimira cyane ku vyiza yankoreye ababizi barabizi ndagushimiye Mana kuri byose wankoreye nongera abahani kaze rero ku kiganiro canje cy'uyu munsi Jenny MC and Misa Solution ngo jewe ndi mu buterere je mu biki iminsi myinshi mwari munkumbuye nimba warunkumbuye ja muri commentaire uvuga ati narinda gukumbuye ukoresheje izina ryose unziko andi cyangwa Mr Solution umuvumbuzi Papa STV n'ayandi mazina menshi jenje kubahiki sho ariko ubwitonzi ni bwose sho ijwi ntiramera neza ariko ndabamenyeshe yuko abantu mubandanya kumbaza byinshi inbox yuko amagara ameze n'ukuri uno mwanya andi wanya ameze neza andi wanya arakomeye ariko kandi abandanya gushimira Imana yo yamufashije agashimira n'abamusengeye mwese agashimira ndetse n'abakoze ibishoboka byose kugira ngo uno munsi abameze uko ameze nivyo gushima ariko ndonge kandi kubashimira kandi abakunda cyane muri bisheri vyanje nanje ndigisheri cyanyu abandi nibashikanje abandi nibakuru banje abandi nibatoya banje abandi nabavyeyi banje turi kumwe tugesho andi je nakubwiye tureke no guharira je nakubwiye nushobora je kumvumbura kabisa je nushobora kumvumbura kuko nawe nyene yigira ngo wewe n'umuvumbuzi sinzi ngo arutulumyihaye nyene ngo ndamuvumbura aho ndamushake ngo msamante ni agante ni brahe ndabura kintu byo kuzamurabisha abantu ngo msamante mutwumvirize neza shamano wapi kabisa je bintu myihaye je kuvumbura hari hajyanye n'isha jewe niwo nshobora ubu ugize umuvumbuzi kuva kera wigira ngo urazi kuvumbura wigira ngo umuvumbuzi mishasha hajya nyene kwe je ndibaza kuri ubu vema sukuyemera sukugira iki ubu ndazwe ntumvumbura shagendo vumbura abo bandi bamenyereye gwe kigipeti kiriyemera ngo kiribona ngo ibiki man mwe ikintu kibisha abasane bo mu Burundi muri yemera sana ivyo nivyo bituma tubavumbura abafana bagaca bibaza tubavumbura ngo kubera yuko twabarengereye kumbe tubavumbura kubera ko mba mwaduteye ishavu kandi tubavumbura kubera ko mwiyemera man je ndakubwiye ati wewe uri mu gihugu cy'u Burundi nta namwe woshika je nto kuvumbura andi je nakubwiye abona jewe ni jewe mukuri nakubwiye abona jewe ni jewe nuze kumbwira ngo abasani ngo muriyemera sinzi ngo none nimbakoresha umwanya yarananiwe ucuvuga yuko jewe no ahubwo man reka ndakwereke tureke gukoresha amajambo dukoresha ibikorwa jewe ingo dupinge bro ingo dupinge je ndiyemera dukazomvumbura je ndashese 50,000 asha na ukazonanirwa amaitro waju na ukazonanirwa bro ebasha jewe kabisa ewa nuzo musubize 50,000 yanjye namba uri tayari namba uri ready ingo tugende uri ready mbwira tugende kabisa je ndi tayari 50,000 ndayitanze
Yojo ugumuyumviriza je nditsangiye 50,000 asha washakanda nazikufotora ndazishire ku meza ukazomvumbura muri yo mistake. Yes, ni umuhungu bita Butereriano aba mu Buterere si rya mbere ndamuvumbuye, ariko kandi razi ko abantu biyemera rimwe na rimwe hari igihe tubakorerako. Nico kiganiro ca mbere MC Ndakoze kuri STV nyuma yaho yashikiwe nibigiye bitandukanye. Reka nongere nshimire n'ababandanya kutwereka ko batwanka, bituma tumenya yuko umuntu adakundwa na bose, bigatuma twicungaho duca ndetse n'ivyo tujamo. Rero ngo ngiye jewe namaze kuronka amakuru yose ngiye gusuma sinzi abafana banje mushaka ndabahiki sincangamutse, ariko ndizera yuko vyose bitegereza kugenda bien. Iziba zita gahuzo nimba nihenze utudagara duto abantu bari burayi mutatu menyereye, ndibaza murabona neza yuko bimeze fresh. Tekana rero cameraman, tugende pole tugwe ku muntu tujye show. Promotion, nyaruka promotion ya mikeke promotion. Za nyamunyamu. Bagiye nyamunyamu. Bibiri. Promotion. Acha man. Ni sawa boss. Anga. Ni biki man. Tuongee basi, si kawaida. Akazi na kazi bro. Acha. Unajisarisha. Mufatire no hasi musangeyo. Musange ngara kari inyegezi. Bro, just ngundi ibintu vyuko man. Tuyagera ibisaha. Wewe umujama ari kuri umujama wa fake man. Je nawe bwemze na makamera ndandaje kwanza. Ni ngapi mama? Ni ngapi? Toka. Mama ni ngapi? Mwayego chinyama. Mama wayego. Si mimi nauliza, mimi nataemea. Mama natau. Siwezi kwe. Acha nijemeree ni vitu gani? Reka sume basi. Oya jivyo na gusuma ni bibi. Mama maga kaposha. Suma na makamera. Maga kapo. Oya man. Bibiri shawa katoka nipisha nifanye kazi yangu. Nani emeye? Reka sume basi. Mama tunachuuza. Vitu gani? Ngwani emeye afutwe. Ngoja sasa tueme ndakuzia. Acha saa meza ni meza. Ngwani emeye afu nikukuzi. Bongo mama. Mama ni ngapi? Na makamera hakuna cha. Mama kwani mimi naemea? Hakuna cha ngapi una? Ngwani emeye afutwe. Yeye ambago siwezi kufungua. Mere ni ngapi? Ngoja kwanza ni emeye. Ega una nguvu wewe. Sasa acha mimi ndo naemea. Niambie bei ni ngapi? Wewe umekuwa kwa kunifungua, mimi nakuta msoko. Ngoja basi. Uraza marira narize wewe musugize ugirisanganya wewe. Basi wewe sindagushaka. Uraza marira je narize je kubera wewe uri mu bitaro. Turabisubiramo basi. Uraza marira je narize je uri mu bitaro. Reka basi suba tuvugana. Uje kumbwira ibintu nk'ivyo mu basi bei ni ngapi? Hapana, je singundi ibintu nk'ivyo. Suba basi mu ruka. Waruza gusumira ngaha. Warusumira ngaha. Nyiheresha mama gashasha. Jesi ngundi ibintu. Nishiramo ahubwo. Andi je nanzi kuri umukiri ariko. Nanga mbere. Je nanzi kuri umukiri. Je nanzi kuri umujama ariko ukunda kubona. Uri umujama gasumba arabaho. Ahubwo ndi umujama. None je nagutumye usange bei ni ngapi kwanza? Oya jesi ngundi ibintu byirabarabe. Mere, mimi naemea ya ukweli. Naemea. Ahubwo ngirana n'ibisuma amani. Awende tu. Mere, mimi naemea. Mama nisaidie unambie bei tu. Ni ngapi? Iwezekani mimi 2000. Ufise abana bangahe muvyeyi? Ufise abana bangahe? Umba za 2000 ziragukwiye. Tora shana. Reka nibingwa niemeye. Nitirie za 2000. Uende wapi? Nitirie za 2000 shama. Nitirie za 2000 umba. Mimi sipende vitu ya Nitirie za 2000 mushasha. Hapana, mimi nakuaminia kama rafiki yangu, kumbe nukumeze man. Kumbe nukumeze. Ishashe ni hande. Ego sha. Kumbe nukumeze wewe. Braza, mimi nakuemea. Siku hata hapana. Wakuja kunivumbua sasa, kwa nini unafuna nikuta hapa msoko? Basi pembeni basi. Tungenikuta nyumbani. Twende pembeni, lakini mimi vitu hivyo sivipendi bro. Mimi sipendi vitu vya hivyo. Tora sha muvyeyi genda witekere. Umwana wawe mugire ndamukunda. Hapana. Kandi umuheko nyinshi. Twende basi sawa basi. Twende basi tuongee. Mimi nakupisha. Mani wewe nikute basi niko natumika. Braza, mimi niko mesha. Ona basi tuongee basi kidogo. Rafiki fake. Mzee, uyu mujama arambye ngo sino muvumbura.
none ndamuvumbuye acarira mfise amahojo yanyemereye 50 million namuvumbura nipe franga zangu sasa Jesi mundi ibintu mwivyo wapi biragusha wambwiye je usanga ahantu ndiko ndakora mu kazi abafana bayumva amahojo yahe none usanga mu kazi twavuganye je ko usanga ahantu mu kazi usanga mu kazi jewe sawa ngo nisikilie kama sio sauti ya ujamaa hii maana hapana vitu ya hii sio wewe kabisa je bintu mwihaje kuvuga hari hajyanye n'isha sio sauti ya ujamaa jewe niwo nshobora ubu sikia ngize umuvumbuzi kuva kera sikisha unaangalia iba ya Mungu anaambia ngo siwezi mvumbua nikimuvumbua nakuta penye niko zangu makazi yangu mimi sasa niko wewe si unaniambia siwezi kuvumbua sasa mimi niko ametharisha Ega tulipinga bosi mimi niko mkazi zangu niko ajichuzia unanikuta pasi niko ngo kazi paka cha kufezeresha hapana bani sema wende Ega ndari nichokoza wende bani wende sema wende hakuna kwenda angalia tukuna njazia watu hapa unaniaibisha bro uriyemera abasani mubu niyo tera nimbe bani suko raba ehe mwiyemera kama uko yede uko yede niko yede nimba udandaza nyamunyamu ujya wewe wewe kunikuta penye niko natumikia mimi wewe urazi kuroba umutahe wo kuroba wenge nunga ndira gato jewe na namwe nipike mbere yaraje ajinera amvumbura nabaja badada okay uyu mutahe ngamubona nganona nahaye baja bademu okay ujya mudemu yigumuye ngo imyaka 5 sinzi bikini biki je mbona ko ari umubono siko je nca ndavuga reka nigire je nyene tukabani na babono wewe ko ndakuvumbuye ari we wampama wari kwezi je urazi je niki bavuye kuranguriza imboga inyamunya mso suko nagahuzo je cha kubisigurira byagahuzo ibyo sindi birimo wewe jenga masenani miranje nigiye ivyo kwanza biri pembeni yangu ni jende je biri pembeni mas genda wozogaruka je ibintu byuko sindabikunda ndi ariko mahera yanjura yawe ariko ndakubwire kwanza wori umujama uri umujama none ubujama bwawe nibwo kuza kumwana nyamani oya je ranshavuje vrema mukuri kandi ndanakubashe mukuri je twari gushikwana mukuri wapi je singundi ibintu nk'ivyo man twakuba dufuyi none man we uraza marira je narize wowe uri mu bitaro jama mi tulipinga ngo ni kama ngo misiwezi muvumbura mimi nikamwambia mimi wa Burundi wao wezi nikwepa niko na maojio man Sabraza wewe unaelewa Kirundi wewe unaelewa sauti yake hii sio sauti yake hii sio sauti yake unabisia sio unabikatala si ni yeye huyu sasa mimi namuvumbua sema nipe 50 milioni yangu nijendee bongo sasa nimekwambia unikute hapa mimi niko na antene mwa Bujumbura yote wapi hata kuna kufanya mkono na antene hapo tuna maantene tubatunza ho muri muona kwa mnajifanya vitu vingi mnakuta mtu penyewe iko samiti mko tumeviongea tulipinga acha maneno bwana boga boss uko mjamaa feki wajamaa kama mweni kwa tuna wakase tunatoa basi mimi nikase akimi sina kosa gani wewe uko jamaa nisamee basi akipe 50 mimi nalia kwa juu yako na mimi kunifanyia vitu kama hivi watu mimi sasa najua haunichukii okay, sasa kama niko unanipenda sawa kama niko msanii ndio ufuna kiana makamera tu aibishane mara leo hali yako kama unachuuza leo ni kawaida sasa umejua susa ya kuchuuza hapa ni nini nisamee basi mimi susa ya kuchuuza hapa ni nini unafuta maisha wapo lo adem mimi nafuta majini wapo lo adem mimi ni wapo lo adem mtachi unachukia nini kawaida chenye kinanichukiza ndio unakiona makamera vurugu na nijazia watu kama hivi mimi tunaongea sasa ulisema nikikuvumbuta nipa 50 sasa kumbe nivumbua unajua ni kwa sababu gani niko hapa napigiwa simu kama nimepigiwa simu nije kuangalia vitu vyangu wewe nipatia masharti ya kwenda kwesinda kuwe mimi nikwambia wewe utanikwepa sikia tuelewane mimi sikukupatia masharti nikwambia hivi sikutanivumbua sasa kumbe nivumbua nipe basi zolare nende basi mimi unanitia hasira hapa kuna cheto za kuongea hata kimoja basi lare nje man wewe uende sepa zimisha kamera yako mwendeni nashukuru sana sivyo nashukuru sana rafiki yangu kwa kufanyia hivi mimi si niko moga mimi sipendi vitu vya kunijazia watu hivi mimi basi vitu vingine mnataka bilete heshima mwe pale kujenga heshima mnajenga uadui mnajenga mwe najua kiona uko pose ulitulia utaona kama mimi sina makosa mimi nakushukuru kwa hiyo muda tuviachie hapa mimi nakushukuru au kunipiga au kufanya nini nashukuru lakini sio vizuri papa sikutakuja makosa mnajifanya sijui nini papa muta fasha basi je uyu muhungu arabagabo ngo nihagwa ibara sivyo uyu muhungu numugenzi kweli je naheruka kuba ngwaye urumva yari umujama numusani aba ino mu buterere naho aba sinaenda hibuka nishirira kuri stati ndakumbuye kuvumbura uyacara komanta ngo mwe murabesha ngo muravumbura ngo we ni wo mvumbura jewe none ndamuvumbuye anyemerese nkani mine namuvumbura ikosa ni jewe muta yavyemeye n'umunsi nyine ngibi muta we numva ikirundi nashobora gukoresha fasha basi ngo arabagabo ni hagwa ibara iri ngo yasikie sauti rindira yumva ije mutama ko atari wewe muta iri je usigiye yumviriza neza ndumva mwoja kuba bijeje bakabatunganiriza
Mimi nakushukuru sana mimi kwa kuniletea makamera mimi. Wewe uniletea makamera mimi unakuja kunivumbua mimi. Brother, merci sana mtamu. Hapana. Mimi kwa vitu wenyewe mwa journalist mchaga jipea. Wewe unakuja kama journalist mimi unakuja kunivumbua. Tumeelewana kama utanivumbua hapa mimi. Ulipinga hapana, sikia tuelewane bro. Mimi nakuheshimu kama jamaa wangu. Wewe kama mko journalist umepewa uhuru wa kuja kunivumbua mimi penyewe niko. Unanijazia watu kama hivi, angalia watu kunanijazia mimi. Watu kule kwanza wanamuitaga. Mimi sikulagi hivyo wewe. Boss, je bavyita gute? Nenda. Nashukuru sana uko rafiki fake. Hapana. Sogea nyuma wewe fa. Sogea nyuma. Ubu boro nanga. Igira nama era. Reka nirire. Ugiki. Ngurira basi muri ya senkani miliyoni. Turabesha nanga babyita gutu. Imikate y'ingano. Ingano? Ibisyati. Ko nyene? Ibisyati. Igira ugutura. Icomokere nta kibazo. Je ndigurira. Wewe banzu masenkani miliyoni njama. Ega ngomba ngure kutwara. We wona tawni uziye? Andi kumbe muhe kamwe kwanza uyu mwana. Kamwe nanga. Ijana. We ingo. Acha waende. Kuya kwanza. Uruvi ni sawa? Ni sawa? Mambo? Poa. Lipa sa franga za watu. Yo. Hauna nazo? Leta franga za watu bana. Au kirudishe? Kimrudishie kama una kula. Ungine mwego na franga za kulipa ni nani? Unacheka. Muhe nuyu. Huyo yatwenza. Shika na wewe. Na ule. Bangine sitabambia kama unataka mumuombe, kama mtaki muache. Huyo ashaomba huyo. Wewe wasavye bakupe. Usaba umwe udasaba umwime, sivyo? Nanga rero. Abasani wenu babuterere bana. Sasa kimbia. Musani wewe anafika wapi? Sasa boss unakimbia. Wapi? Mimi nakuwa kasioni. Boss mimi naenda basi. Mwali wa jamani Chelsea. Tutazidi basi. Sasa unatupa mtaji kule. Pole sana. Reka sigenda nagusengeye kuko wowe urafise ibintu by'utunuze. Reka ngenda nagusengeye. Fresh basi nipe Chelsea wewe. Nuyu uyu no nasaba je asaburi. Merci basi boss. Cameraman tujende, merci beaucoup STV. STV, every story matters.